ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯋꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯃꯊꯧꯖꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ हंदक पांथोकदौरिबा संगाई फेस्टिवल असिदा दरकार ओइबा थबक थोरमसिंगी टेंडर तौबदा नियम चुमदबा यावरे हाइरि अमदी नवेंबर 9 दा पांथोकदौरिबा थोंजु अमदी थांमैबन असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की बाय इलेक्शन की वोट खोमगी थबक कंखनरंगली मपुंगबा पाउ पिजरी वागी पोथोक मरांग कायना फंगनबसु थबक शुबगी हैनबी लेतबना मसिगी कानबा मपुंग फाना लौब ngamdabani haina इंडस्ट्री मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना इंटरनेशनल बैम्बू कॉन्फ्रेंस अमसुंग वर्कशॉप हौदोपगी थरमदा फुंदोखरे ओरिएंटल कॉलेज ऑटोनोमस नसिंदना कॉलेज असिगी कैंपस दा पांगथोबा कॉन्फ्रेंस कम वर्कशॉप हौदोपगी थरम अदुदा मांगना मखाता ना हाइकेबदा अवांग नोबोक लमदमगी ओइना चही अमदा पुथोलिबा अपुनबा वागी पोथोक असि मणिपुर दगी चादा हुंफुग मरिनी मणिपुर की उमंगी मफम सिंगदा वा मरांग कायना फंगली वा चानबा हिदाक ओइनसु मखल मखा कया थोकना पुथोकप याय मसिगी कानबा असि एखोइना थबक शुबगी हैनबी लेतबरा मपुंग फाना लौब ngamdri phungdokhi history of using bamboo there is still a lack of modern and industrialized application of bamboo materials in construction promoting the application of bamboo in construction would provide a potential solution to the sustainable, green and environment-friendly development of construction industry. Urbanizations have also forced us to depend on other materials, but we have come to know that bamboo has many pros. Experts are of the opinion that danger posed by climate change, etc., can be controlled by global propagation of bamboo. थौरमदु द सरु याखिबा सोशल वेलफेयर मिनिस्टर AK मीराबाईना वागी पोथोक असि अनोब मोंगदा सेमदोकपा अमसुंग मियामदा हेन फंगननबा होनबगी तंगाई फदबा लै हाइके अतै वांगा खिबसिंगना फोंदोनखिबदा वागी पोथोक असि मखल कयादा सिजनबा अमसुंग सेमबा याबना वा असि ग्रीन गोल्ड ऑफ मणिपुर हाइनरिबनी पोथोक असि मतंगा चानबा मोंगदा सेमबा तंगाई फदे हाइके ngasi hodopagi thoramadda Oriental College Governing Board gi Chairman H Tombi yauna Thailand dagi resource person ahum su saru yakhi November tang kuma thoidagi kuntra fawba chathagadorba Manipur Sangai Festival asida tonga tonga ba daita loduna festival asibu mapung fan gadorba from singdagi tender kobada angama thosingna niyom chumdaba thabak chathaba yauri masidagi ain gi thongda wakalaktuna tender gi order fawba chana handana thamkhra hari ISTV news na phangba pawi matung inna handagi Sangai Festival asida designing printing production mementos videography photography coverage t-shirt amadi tupi supply tawba Sangai theme park Sangai Festival logo carpet supply CCTV camera stall tawba ticket amadi gari parking tawbana chingbada punna category A B C amadi D haina khaidoktuna masigi thabak tawnanaba kaukhiba tender asida category A da niyom kaina thabak tawrakle haibadagi mioi kharana ain gi thongda wakalakpadagi category A ase corner state tawkhre category B da yauriba designing creation natraga production amadi mementos ki videography photography amadi carpet supply gi oinadi hauji fawba mari lenabasina kari amata khangandana namsinduna thamli Sangai theme park ki damak thabak tawgadaba fam adugi chana kanglong kaya leirabasu pumnamak adu indana michung sanga yengduna atopa fam da masigi ayaba pithokre hairi Manipur gi oina khwaidagi chawba festival ama oiriba Sangai Festival asida achouba thodang lawgadoriba tongan tongan ba fam singna makoi makoi gi tawgadaba thabak singi damak tender yaukraga hauji fawba mari lenabasina haidoktana thamba yauriba asigi maram karino haina tender asida sarup yakiba mioi kayana hangnarakli atuba matamda mari lenabasina niyom chumna thabak tawduna Manipur Sangai Festival asi mapung fana pangthopa ngamaningi haiba wafam phongdoknarakli Laliba November gi tang kuma thoida pangthokodriba thongju amadi thangmaban assembly constituency gi by election gi matam hek lep khibadagi hanadagi hauna mikal asigi damak vote khomagi thabak kankhanarali thangmaban kendrada hana MLA oramba case joy kisana BJP da yakraba matungda party asigi oina mire poiduna mikal thengnagadori amaromda kendra asida Congress ki masak naiba miyo ama oiriba Jotin Wakom nasu mikal asida mai paktaba yade haibagi wakalon galoina na akan mamong da vote khomagi thabak chathari
थोंजू केंद्र दसु हानगे कांग्रेस के एमएलए ओरंबा बिजोय कोइजम अमदे हंदकता बीजेपी दा नौना यावखिबा बिस्वाजित अनिना अकनबा मओंगदा लंबा तौनरे केंद्र अनि की मिखल असिदा मागी मागी मिरेप सिंह वोट कादबा यादे हाबगी वाखलोंदा पार्टी की लुचिंगबा कया यावना मियाम की मिफम पांगतोतुना मखोय मखोयगी पार्टी अमदि मखोयना थागलिबा मिरेप सिंहबो अफबा मियामना याबा मियोयनि हाबगा लोइनना वोट खोमगी थबक कन्ना चथनरकली पांगथोकदोरिबा मिखल असिगिदमक्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना मतम लेपख्रबा मतुंगदा खुदक्तगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सु चनबा हौख्रे मिखल की खुदोंग चाबा लौदुना प्रजा सिंह नुसिनदनबा होनबगी थवोंग थादोकना अफबो ओइगनि हाइना हाना थोंजू केंद्र की एमएलए ओरंबा टीएस बिस्वाजिना फोंदोखरे केंद्र असिगी मरक मिखल गा मरी लेनना थोंजू केंद्र नुपा अमसुंग नुपी डेवलपमेंट कमिटी की पोलिंग स्टेशन मरी ने सिंदुना सेवा लंपाक्ता पांगथोपा नोमगी ओइबा वोटर्स कंसोलिडेशन की थरोमदा महान वाफम असि फोंदोखिबनी थरोमदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की मरोइबा मियोय सिंह सुसरु याके बिस्वाजिना मखाताना फोंदोखिबदा साखी लेतना मराल पिसिनबा मियोय खरन होनरिबा असि चुमदे मियामना कनाना थबक तौई नत्रगना तौदे हाइबादु खंगनरबा वाफमनी राजनीति वाला ओइरबदी राजनीति खता तौबियु मदुनतना प्रजा सिंगी मरक्ता नुसिनदनबा अमसुंग अरानबा वाफमना पामदब थौदोक थोक्तनबा मखाताना सिनबिगनु हाइखे tiket pi na maka ay application form para registration jagah aduna apun tagi ta koi da sanjari ko re rolo ko le ara kanda BJP ki tiket ki mata na amana tiket hawa hai ba ran ran amana ga aduna lo ay pa na age ay mo ya da बीजेपी मणिपुर प्रदेश की नौना थौपुनरबा स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी खनबगी मिखल पांगथोकनी तरबादु थमैबन केंद्र अमदि थोंजू केंद्र की मिखल नामरम ओइदुना मतम कक्तना येथोले हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन एम असिनी कुमार ना खंगलकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना केंद्र अनि असिगी मिखल की मतम लेपखिबा असिग मरी लेनना बीजेपी की मिरेप ओइगदबसिंगना हयेंग नुथिल पुंग अहुम फाबुई मनुंगदा चेजम अमदा एप्लीकेशन थाजिलकनबा खंगलली नुंथिल पुंग मरी ताबा मतमदा पार्टी असिगी स्टेट इलेक्शन कमिटी की मिफम पांगथोलबा मतुंगदा लाक्लिबा अक्टोबर 19 दा दिल्ली दा कनाना पार्टी असिगी मिरेप ओइगनि हाइबादु अरोइबो ओइना लेपकनि हाइदि नेशनल सैनिटेशन कैंपेन की सरुगमा ओइना डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग चांदेल डिवीजन ना चांदेल डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कुसमनदुना माइरोई सिंगी एसे अमसुंग लायेक चांगदमनबा अमा काइनोनिया ट्रेनिंग स्कूल नारिंखु खुंदा मसी पांगथोक्रे promoting the use of safe water and improved sanitation in school haiba team da pangthokiba changdamnaba asida tonga tonga school gi maheroi chamaya khairomna sarya ke tungda khutsa matau karamna hamdokani haiba gi mawong amasu mairoi singda utpagaloina na district council gi member kandun anal na sarya duna school singda khutsa hamdoknaba polam singsu yanthoki मरम चादना नेशनल हाईवे दा बन ब्लॉकेट तौबिदनबा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन मणिपुर स्टेट काउंसिल ना अपील तौरी बन ब्लॉकेट ना ख्वाइदगी हेना वहालिबा सी लाइरबा सूरी नोमलिबा कांगरुबनी सेल पाइबा सिंदी पोट चै पैदुना थमहवी हेनदुम मदुना करबादा थादरई मरमदुना सूरी नोमलिबा सिंगी यंगबिदुना खुदक्तगी खोंजंग असि हंदोपियु मसिना तबा अतोपा मोंग अमदा जंगसिनबियु मदुदा ISF ना पांगबि याबा मतेंग लेरबसु पांगनी हाइदी दिवाली निंगोल चाकौबा कुमैगी मांगोइनना होम गार्ड सिंगी खुसुमन पिथोक पिनबा मणिपुर होम गार्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ना DGP दा तक्षिंख्रे हौकिबा अगस्त थादगी होम गार्ड सिंगी पे अमसुंग अलावेंस फंगलक्तबना खुदोंचादबा कया मायोकनरे हाइरी एक्साइज इंस्पेक्टर W राजमणि डिपार्टमेंट असिमा के डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ओइना प्रमोशन पीख्रे महाक चही अनि प्रोबेशन दा लेगनी हिरमसिग मरी लेनना अंडर सेक्रेटरी फाइनेंस ना ऑर्डर अमा थोख्रे निंगथौ पालिंगै मतमदगी मेरागी तरानी पानबा नुमिता पांगथोक्तुना लापा क्वाक जत्रा ngasi हौनबि मतुंगिना महाबलीदा पांगथोक्रे श्री श्री गोविंदजी टेम्पल बोर्ड ना सिंदुना पांगथोकपा थरमदुदा अनिरक सुबा चहीगी ओइना RK चिरंजिना बोर्ड सेनापति ओइना सरुक याखे जनबिगी मतुंग इना लाइसन तिनसन अमदि थांगतागी कुमै कयासु उतके फतबबु अफबना माइतिबा पीबगी खुदम ओइना असाबा राबोनगी मूर्तिदा तेन कापतुना हालबा मतुंगदा मंग कखे थौरमसी करिगिदमक्ता पांगथोलिबनो हाबगी मतंगदा फमनाइबा अमना वाफम कया फोंदोरकली इंथौजना पुरिङै मतमदा
लाखराबा अना ये सवाल लंबा हाइबदी सालान लेबा खिनो थोगदब थोवा थो से थैदो का ता थोफा हाइबन मिला सिदने थौलीबा म संगनेबा क्वाक संनाय दाम सारि से दमियन को कायनो तौरि सिदा अदुना अदुगी दमक्ता तान ब थौरमनी Development Organization Andro Kendrana Horticulture Amadi Industry Department ke miyang makhada numinini chatharakiba Nepal Suba State Level Pineapple Fair Cum Youth Festival ngasi jagoi ise amadi sumang kumai yauna Thambal nu kaital Poiro Pat Lamkhai Dalusin Kre Tharomasida Infal East ki DC M Joy Infal East ki Adaksha Bimola Veterinary Director Rajendra amasung MLA J Syam Kumar gi loinabi Babita Susarya ke Festival asi chahi khudingi pangthopa matamdagi handak lebaki irang lekhibana matam chana pangthopa ngamhaudabana handak Chahigi store masing hantaki DCM joina hiram kudimakta apun bagi platform ama sagat na bagi panamda pangtholiba festival asina hawalaliba naharul singbu afaba asengba pollution yaudaba ising nungshit ama lehenanaba uwa mahi marang kaina thasi phongthoki Horok libangang sing punamak sing asi ekoina sports ki culture di loinana koi tradition ki through the socialization koi mayam punna leminaba mayam lodin naba adu kamai to mayam asoba thabak ma pakatu matam da mayam punna zamina bada kari niti niom kari discipline haiba leibagi haiba dugi amanga adjustment ngamna bagi adu ba platform ma yam chawro platform ma sumba pineapple festival asina mayam punjan bagi asoba pudamong utpiri Assistant Professor Longnabagi UGC na anoba chanakanglon kaya thokrabasu sarkarna Englishani supnamapangi chanakanglon ngakani haiba asi angakpani haina candidates na phongdongna kre Manipur sarkarna college singi ahangba Assistant Professor Longnabagi damak order thokibada UGC gi Englishani taramanga da thokiba guideline indre haidi ngasi Assistant Professor Singh Longnanaba application pising khabasingi aiba changyang gi damak Manipur Public Service Commission MPSC officer admit card loba lakpada PhD holder Jamgakun reject Torom Tenaki, candidate Sina MPSC gi official Sinda Hanglubada Manipur Sakar na Kangalapagi Matung ina UGC gi English and Supnamapangi guideline Matung ina reject Tobani Heidi. Hiramasida candidate Singi Maratagi CS Muskundo na Funtaropada. Atay atopas testing da UGC na lepa anoba guidelines sing Chennai adubu Manipur da English and Supnamapangi Ariba Chatnakangon Chatnagani Haibasi Nagtabangamde. Sarkar na anoba guideline asi Chanabiduna PhD Fanglaba candidate Singi Punsi Mangan Biganu Fundoki. Manipur University dagi nataba topa mafun dagi su lakba yauri ado compliance certificate today hobjiki 2015 July 28 India today tena haijina July 28 2015 dadi hobjiki compliance certificate daga le tremorum di 2009 gi regulation du UGC na khongaga PhD degree holder khudingba UGC eligible werani edana UGC na haidokre ado MPSC na de adugi kanoji follow tokre ada mukoida koina request authority da MPSC authority request to kan mo state government chalu higher education chalu dan takpide ada koide masagi candidates nu chai mangya ba degi la chai nifuma do sujala ba la chance ko sala ko mayam lo yorobnina hadi sacha UGC gi anobalete so follow to biun hajabagi wani Moirangdagi wangu fawgi lambi sembi dabagi mayota ngarangdagi chatharapa matam kaktababan ngasisu ayu angan badagi lambi asida ban tauduna mahausa gi punsida akaiba pikre Moirang Sribon machindagi hauraga Moirang kunok thangalawai kumbi wangu amadi santhongi mafam kayada lambi da thauri tingba wa kaya faizinduna khongjang changsangke ana ayek amadi school gi service tawriba gari natana makal amatagi gari chasankhide Nomagi Suraga Chara Taliba Musinda Banamaram Oiduna Chown Akaiba PK Gari Service Toriba Association Singi Apunba JSC na Kokiba Matam Kaktababan Asiga Marilena JSC gi Muisina Fondoropada MLA Ohumna Kauriba Lambi Asigi Matanda Ngasi Fauba MLA Amatana Wafam Amata Fondoroktaba Asi Labak Tibani Atuba Matamda Miamgi Yang Biduna Lambi Sembiu Fondoroli Humanitarian AIDS Project is sarugama oina Social Warriors Manipur amasung Helping Hands Manipur anina handag ising ichawna awaba taraba Thawal District ke Sugnu amasung Imphal East ke Kontha Ahallupta leiba orphan singi lefam Mother Teresa Home da cheng alu amadi atai chananwa polam kayasu yenthokre haidi Pawi marathana timba break amatang break imatang da taramangchari
मणिपुर गाड़ी मचा अचौबगी मसिंग नोम नोमगी हेंगलपदगी इम्फाल सिटी ट्रैफिक जाम ततना थोले ऑफिस कारप कुमनब ट्रैफिक जाम थोलंबा अदु हौजिति पुंगफम अमदा हेक्ता ट्रैफिक जाम थोपदगी मियामना चावना खुदोंचादब मायोगनरे खोयाथोंग ट्रैफिक आइलैंड गवर्नर क्रॉसिंग फाउबा चटपदा पुंग अमरोम चंगबा यावरे मसिंग यामद्रबा ट्रैफिक पुलिस की मियोइसिना कंट्रोल तौनब होनबदा चावना खुदोंचादब मायोगनरे अमरोमदा ऑटो रिक्शा की मसिंगसु नोम नोमगी यामखलगले थबक फंगद्रबा मियोइ कयाना ऑटो थौरगा पैसा तानबगी चांग हेंगलकपा अमदी बैंक कयाना ऑटो रिक्शा की लोन पीबगी थबक चथरपदगी ऑटो रिक्शा की मसिंग असी खंगौदना यामखलकपदगी इम्फाल सिटी ट्रैफिक जाम थोपदा अचौब मरम अमसु ओइरे माइकई कयादगी लाक्लिबा ऑटो रिक्शा सिंग असी मणिपुर फास्ट सर्विस के चंगफम लंबी ओइरिबा जोनोस्टोन मनिंगी लंबी असिदा पार्किंग ओइसिनबदगी लंबी असी खक्तनतना बीटी रोड अमदी पोलो ग्राउंड मनिंगी एमपीपी ऑफिस चंगफम की लंबी असिदा चाउन अपनबा ओहेले पोलो ग्राउंड फुटबॉल टूर्नामेंट लेबा मतमदा एमपीपी की ऑफिस चंगफम की लंबी असिदा ऑटो रिक्शा चंगहनदबना ऑटो रिक्शा सिंग असी जोनोस्टोन मनिंगी लंबी दा चटपदगी अमुक हेना लंबी असिदा मियामना चथोक चसिन तौबदा खुदोंग चांद्रे मणिपुर फास्ट सर्विस के डायरेक्टर मसा फाउबा लंबी असिदा ऑफिस कारकपा अमदी ऑफिस हनबा मतमदा ऑटो रिक्शा कयाना चफम लेतबदगी यामना ततना खुदोंग चादबा मायोगनरी मफम असिदा ऑटो रिक्शा सिंग सेनरिबा ट्रैफिक पुलिस अमदी पुलिस पर्सनल सिंगसु कंट्रोल तौनब होनबदा अवाब अमा ओइरी मणिपुर सरकार ना ट्रांसपोर्ट पॉलिसी अमा लेतबरा मरम ओइदुना मसिंग खंगेन हेंगललिबा ऑटो रिक्शा सिंग असी कंट्रोल तौबा ngamdri ISTV network की यूरेमम एरिया दा सर्विस प्रोवाइडर ओरिबा NN सर्विस ना हौखिबा अक्टोबर 13 गे निमिदांग दगी मियामदा सिग्नल फंगनबा ngamdaba adu ngarang निमिदांग पुंग 30 मिनिट 50 रोम चपदगी अमुक हना महौसागुम सिग्नल फंगले हारी सकंगदबा सिंगना सर्विस प्रोवाइडर असिगी एनक्लोजर अहुम थुगाइरमबना सिग्नल पीबदा खुदोंचादबा लेखिबा असिगिदमक नुंगाइतबा फोंदोंली हौखिबा अक्टोबर 19 गे निमिदांग पुंग 9 मिनिट 50 रोम चपा मतमदा मयुमदगी वाइथौदा लेबा ममानबा उननबा चटखिबदा तांगजेंग मयादा एक्सीडेंट थोकदना हॉस्पिटलाइज तौदना लेरखिबा थौबाल कैम सेफाई लाई थंगालदगी सिनाम कुलगी मचानुपा टोमबोय लेखिदबासी चिंगनिंगाय ओय हारी मिसी असिगी मतंगदा सेमखिबा JSC असिना मणिपुर प्रेस क्लबता पाउमी सिंगा उनदुना वाफम कया फोंदोक्रे उनबा असिदा JSC की कन्वेनर मुतुम इंगोना ngarang हॉस्पिटल दा लाकनरबा मतुंग लेखिद्रबा मियोय असि एक्सीडेंट दा सिबनते मांगना थौखिबा एक्टिवा अते अकाय अमता याउदे माकी थबाकी सरु तेखिबा अमदी थबाकता खोंगु कुंबना कावबगी मवंगदा खोंगु बोट की ममी तारमखे मिसी असि मियोय खरगी खुद सोयदना यावगनी थाजै मरी लेनबा अथॉरिटीना लालिबा अक्टोबर 23 फाउबी मनुंगदा मिहातपसिंग पुथोपा ngamjabadi khongjang changsigani haina phongdokhi कोई पोस्टमार्टम कोई रिपोर्ट आइरिंगै लंगा लंजिंग पुथो खैदि कोई तुमसिना लेखिदर बाक्सांग से कोई लौसिन जरोय अदुगा हारिबा तांग कुन ग तरुक सिगी मनुंग अक्टोबर 23 सिगी मनुंग सिदा मरी लेनबा सरतीना लंगा लंजिंग पुथो पीबा ngamdragadi कोई मखा अकनबा खुंजंग संसननबा कोई सेम साधन लेजे थौबाल हौखा कैम लेथाकोंदगी गाड़ी एक्सीडेंट सिबने हाइबा सिनाम तोंबोगी मिसी चिंगनिंगाय ओय एक्सीडेंट सिबनते थौदोसिदा जेनबा सिंग पुथो हाइदुरा ngasi अयुक्तगी कैम सेफाई थांगजम लेरक मयादा वाकन मिफम चथके तोंबोगी मराल करिनो मिहातपदा जेनबा सिंग पुथोक्त्रिबा फावबा असिबा हक्चांग लौखिरोय हाइरि अखोगी इरैसा खुदिंगमक तुंगदा थोलकदबा खुदिंगमक मोयना ngapi sengigadra haraga मोयना सुक तमथीबा सुक कनो तब थबक से चथबीरीबनो हाइबसे सिगिदमक्ता कोइ नुंगाइतदना ngasi प्रोटेक्ट तौरिबन थौबाल पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लेबा संगा युफम पार्ट 1 माइरन खुलदा लेबा दुकान अमदगी चेंग अमदी सेल हुरालमी हाइबा मियोय अनि मियामना फागतख्रे मखोय अनि वाहंबाउंग चथबदा मखोयना ड्रग लेदुना सिजिनै हाइबा मियोय तरुकी युम थुगाइदुना अमांगाता थोनख्रे यंग पायना वेलफेयर एसोसिएशन की जामिर खाना पाउमी सिंदा ngarang amasung ngasi ahing lonabada संगा युफम माइरन खुलदा लेबा MD फजुद्दीन की दुकान फकाइदुना चेंग किलो कुमंगा अमदी सेल ओइना लुपा लिसिंग तरुक हुरान खिबदगी लेकाय असिमक्तदा लेबा MD चही निफुगा मंगा अपोपा लेखिद्रबा बामिन अमसुंग MD आजाद चही कुंट्रा अपोपा अलाउ फगतखे मखोयनी वाहंग पाउंग चथबदा मसागी मराल याजकी मखोयना सिजनरबा ड्रग कदाइदगी नो हंगबदा लेकाय अदुमक्तदा लेबा मियोय तरुकी ममिंग ताकथोरखी खोइसाउनरबा मियामना मियोय तरुक असिगी युमकै थुगाइबनी मियामना
Aribam Sarkhan gi yum thugaiba changbada mahaki yum thugaiba yaroi mahaki yum thugairabadi masa mathanta sizagani haina law khongki miyam ga mahaka mukna ringai talakta Serkhana license nongmei puthokuna kaptoraki madudagi hena koisaunarba miyamna mayum thugaibaga loinana mahaputana duna faki miyamna fubadagi soktuna Thobal police na lokhalaga district hospital Thobal da ngahak laikanarba matungda rims ta puki lekai asida makata na huran chinthi amadi mayai ka bachinja ki mayokta anjuman ga kusamna duna akanwa drive chathaki gani haidi Sai Pampalwan sidagi hena kansinna sanction gani club amasung laikai gi maya pai bising lairiba anjuman gi maulana singa punchalaga sidagi hena patung amuk kana sanction Leba asigi ayiba hum Govinda Panchare Gulpargi amasung Parendrabu mihatina hatokhiba thawong Indian People's Theatre Association Manipur State Unit na yaningdaba phongdokre maraleba sing charak pinaba Sahitya Academy amasung Padmasri fangnaba ayiba ayibi nifuromna makoida lanthokhiba manasing handorokpabu association na thagatpa phongdoroli Higher secondary singi building sing ngasi fawba sangadana leiba hostel building sing mapung fana loisindabana students sing na government higher secondary school sing pamba wadhali regular tadriba contract lecturer singi regular tanana bagi thabak yangshindabana school sing da khudungcha da kaya mayoknari hana All Manipur Government Higher Secondary Lecturers Welfare Association na haidi isu kaya asiga mari lenana association asina khananeneba mifam amasu October 10 da pangthokadauri mifam asina handak student union gi mikal da thaudo watho kaya tholiba asisu khananenagani haidi Kairau Kendra gi MLA Karam Thamarji ke thongal da bom pokai halamba thawong youngster union gyamgai na yaning daba phongdoli MLA da haifam thokpa Tagon from Topa Tabok Tawong kaya da Pendaba Lerabasu Miam da Soka da Bamong da Tawong Chatabiganu Asiguma Tawong Sing Matung da Thon Bidanaba Mari Lerabasing da Apil Tauri Red Seal Division की मखादा सेनापति ब्रिगेड के ज्वालामुखी बटालियन के ट्रूप सिंगना था असी कुंदा केसीपी नोयोन की कैडर अमा मयांग लांगजिंग खुलदगी फारे हरी डिफेंस के पीआरओ के चेरोल अमना फागलबा मियो असी की ममिंग इनाउ जय निफुगतरु अपोपा लालमनी खागेमपली हुद्रोम लेकाई दगिनी मंगोंदगी डिमांड लेटर अमा सिम अनि याउबा मोबाइल अमा फंगले हरी Headquarter Umbudra Humdoi Mountain Brigade ki makhada Red Seal Division na sinduna lemna layang bagi ke mama lamdang maida pangthokre Nipan Suba Assam Rifles ki medical officer amasung paramedical staff singna miyoi chani ga nifu nipan rom layang bagal wenana hida lakthak singsu lemna fangan ke 9 sector Assam Rifles ke 12 Bihar Regiment na ngarang naha oriba boxer amasung athlete singi nutrition amasung health camp ama nabolda pangthokre Ngasi pangthokba All Manipur College Teachers Association ge Executive Committee gi mifamna handak Manipur High Court na Red Petition ahum gi punna takiba judgment kup na khanakre Association na sangsang kiba khongjang da Charter of Demand gi manung da yaw kiba principal sing ge appointment kaktat halu amasung Government College sing ge regular principal sing hapo haiba gi matang da Chief Minister ga punna faminna bada regular principal khan kiba gi wafam sub judice wai court na athingba loktolaba kanda order thoke hai kibani Hauziti High Court na judgment pirabanina haina kibagi matung ina atuba matamda lan kibo order kakpana sarkar gi achumba thoksil oigani higher education gi tungi damak khalaga sarkar na achumba maikai da leptuna court ki achumba wayel bu inbana sarkar gi mayol chungani court ki judgment asibu singna duna matam thinthanaba honariba si sarkar asi achumba gi mayok ta leide takpani amadi miyam gi ehau laknaba sinbani hairoi dabagi wafam leite Association ga sarkar ga yana kibagi matung ina takshin kiba demand singshu athuba matamda warishin purau haidi NCERT na sinba Eastern India Science Fair imusini taramanga da Anandapurna School Thobal gi Maheroi Laisram Sonali Chanu amasung Thongam Avinash Mai Paktuna Kerala da pangthokadaba Ifunithoi Shuba Jawaharlal Nehru National Science Mathematics and Environment ta sarup yaruna bakhalagle Laisram Sonali gi Community Health and Environment ta yumfam oiba anoba charu kaknanaba model amasung Thongam Avinash ki onthokpa Lu model da khalakibani Maheroi anina national gi thakta pangthokpa exhibition da sarup yanaba khalakpada school asina nungaiba phongdole Silong Manipuri Student Union na sinduna Northeast Cultural Exchange Thorom Silong gi State Central Library gi auditorium dangasi pangthokre aikoi punsin si amasung tangdu leitana nungsi chana na hingmina se haba team da Sikkim yauna awang nopo ki state taretagi Silong da leriba Maheroi amadi cultural troupe kaya na saruya ke haudopagi thorom da NSC gi secretary Ramoiva UCM gi hanagi president Wainaba Chandra Manipuri Association Northeast India gi president Sonamani Posangbam MSU gi advisor Thokchom Suresh amasung Silong Manipuri Student
Student Union की President Sangba Huidrom Susar Yaki Ramoiva na awang no pulam dam gi miyoi singi marakta matam ayam bada vap tana da bathodo kaya thokpa thengnari masi pumna amaga pau phaudong na ba wadhoba madi punba wadhoba dagi ayam bathokpani phongdoki. I do strongly believe that people to people contact is the best. Most of the time, our problem, our misunderstanding is because of mutual distrust. Mutual distrust happens when we don't meet each other. Generally, we have goodwill towards our neighbor, towards our colleagues, towards other communities. But because of this lack of contact, people to people contact, this gives rise to sometimes unfortunate situation. Thawal Police Commando amasung kunithoy suba Assam Rifles ke apun bakangbu amana tha asigi kunda KCP ki overground worker ama Waikhong Kaitel area dagi fare hari police ki PRO gi cherol amana fagalaba mio asigi maming Yumnam Homen Kumar Jai nifuganithoy apopwa lekhidraba pisak langmaidong maning lakai dagi ni hari Amaromda Imphal West Police Commando na akanaba pau ama fangbadagi Langol Tarung area da tha asigi amada chathakiba operation amada NSCN information gi active member ahum fare fagalaba sing adudi Wichambong Numai Jai Kuntra Tokshem Subdivision gi Taningjam Guardian Gangmei Jai Nifu None 1 amasung Riamai Kainem Buan Jahi Nifu Ganithoy Tamenglong Talat Ria Maidagini Atopa Thodo Amada Imphal East amasung West ki apunba commando singna ngarang BT Road Gambir singa mamangdagi miyamdagi namduna sel khaiba miyo ema fari fagalaba miyo asigi maming Sagosem Joy Chandra Jahi Nifugamapan apopa Bokul Larembam Salan Laidaktagi hausingna kairang mamang lekai da leiba miyo ni hairi Siza IK Foundation na Thongkhong Lakshmi Badminton Association Yumnam Huidrom ga kusamna duna midlayang bagi game ama Top C5 Government Primary School da pangthokre game asida miyoi kumathoi ngawdong leiba amasung miyoi tarungna midke asoiba leiramba thengnaki miyoi taret Siza IK Foundation da corrective surgery taunanaba numit asida puraki Tungda kari odakani haiba khantaba tawdana Manipur da hauzik chakho tharangi mingda dam saba amadi thau lokthonaba sarkarna project kaya paikhalakpa asina matam kharagi matungda Manipur asi mangkiba yabagi akiba leire haina Center for Research and Advocacy gi Secretary Jiten Yumnam na ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa climate change amadi indigenous people's rights in Manipur gi khananenabagi thoramda phondokre Center for Research and Advocacy Manipur United NGOs Mission Manipur Mapithel Dam Affected Villages Organization na punna na pangtopa climate change and indigenous people's rights in Manipur haiba consultation program aduda tongan ba organization kaya gi luchingbi singna saruk yaki Jiten Yumnam na makata na haikibada chawkho thorangi thabak paikhabada miyam gi tungi punsida chawna akaiba oigadaba leidabadi thabak adu paikhat piganu phongdoki Apunba Hyang Thang Maida Paibi Club amadi organization singna laukiba warep ki matungina Hyang Thang kunda matam pumbagi oina nisa chaba amadi yonba thengdei dharmagi tangai fadana yu sungba tarabasu lalon pot oina yonana bagi damak thadokpa thengnarabadi Maida Paibi Loop Sing Club amadi organization singna laukhapam thokpa thabak sing lakhakani haidi Pawi merathana temba break amamu break matungda mukana taramnoksari Jingmai Kaibul Meitei Inat Kanbal Lamjing Loop Bisupurna Panthoibi Inat Thoniga Mari Lenana Ipa Ipu Haktaktagi Sanarakaba Masana Kang Sanabagi Thoramama Ngarang Kaibul Lamjau Kaina Jingjil da Pangthokre Thoramadu da MPCC gi Vice Chairman Sanjiva Waikom T Sarat Amadi Mangi Susar Yake Thanga Amadi Moirang Khunau Anina Sanakiba Kang Masana aduda Thangana Chefai Manga Namtha Ama Amadi Moirang Khunau na Chefai Mari Fangduna Thanga Kangphut Mathiauki Sanjiva Waikom na Phongdorokpada Ima Panthoibi Iratpagi Thoramda Kang Sanaba Yauba Asina Hena Magun Lehele Loinana Irat Thaunigi Lilam Kaidanaba Miyamna Honaba Tangai Fadi Phongdoki Manipur gi oiba film city ama Khundrapam Kendra gi manung chana leiba Jingkhu Khundrapam Laukonda linkhatnaba land acquisition act ki sakti sizinaduna law unariba lawfam ekar chamganipan dasmik manga loksinanaba Manipur Sarkarna thorang toriba si miyeng sandabagi thawongni haina Meitei International Civics Action Network na khangalakli law unariba mafam amabu atopa makhal amada sizina thokpa haiba si mafam asida hingliba miyoi lising amaga chamapan yangkhai gi hingnabagi lambi thatpani masigi matangda Khundrapam Lokon Kanbal Loop amasung Jingkhu Village Authority na Kongjang Jangsinduna lauriba kholau asi lengana tasan usinadana leithokpa chumloi hari lobuk nataba atopa chanagadaba mafam amathiduna film
सिटी की प्रोजेक्ट हांगदोक हौबना अफबो ओइगनी चाखोलबा लेबाक सिंगदा तौनबगुम लौफम सिंग सोहंदना थमनबा थौरांग कया लौखपियु चाननबा चेंगसु मेक इन मणिपुर ओहननबा होनरबदी मिपुम खुदिमना पामनबा थौरांग ओइगनी हारि जेरोल असिना मखा तारादुना मणिपुर की हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स की पोलम सिंग मालेम की थाकता प्रमोट तौनबा होनदुना लमदम असिगी सेटमिलोन फगत हननबगी वाखलोंदा चंगसिलेबा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी की मेक इन मणिपुर प्रमोशनल कैंपेन यामना सिंथानिंगाई ओइबा थौरांगनी हारि जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट ZUF की आर्मी चीफ जेन चुई कामई एलियस खांगहेमगम पाउ चही कुंद्रागा निपान अपोपा कारियांग लिन पाउ खोपुम वैली की नमकाउलोंग विलेज तगी मियोय असि ngarang ayuk असम पुलिस अमदी ECCIU के अखनबा फोर्स अमना असम के हटिगांव डिस्ट्रिक्ट लेबा बिना एनक्लेव हाइना मिंगथोनबा मी लेफम बिल्डिंग अमदगी फारे हारि मार्क अहुम सुबा फ्लोर की फ्लैट नंबर चहुमगा अमदा लेनबनी मंगोंदगी लैपटॉप अमा मोबाइल अनिगा लोइना खुलाई खरसु फंगले हारि मणिपुर सरकार की लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट हाना सेक्रेटरी ओरंबा इरेंगबम बिजोयना लेखिदबदा डिपार्टमेंट असिगे ऑफिसर अमदे स्टाफ सिंगना अवाबा फोंदरोली हरियाणा की गुरगांव पांथोकदबा तरमंगा सुबह ऑल इंडिया ड्रामा एंड डांस कंपटीशन दा सरुक यागदबा फिल्म एकेडमी मणिपुर के आर्टिस्ट सिंह ngasi इम्फाल थादोक्रे एकेडमी असिगे एडवाइजर ओ जोतिन अमदी प्रेसिडेंट एस मोमोना ngasi गवर्नर रोतलेबा फार्म की ऑफिस ममांगदा हरियाणा की दमक फ्लैग ऑफ तौके एकेडमी असिगे मैनेजिंग डायरेक्टर केस रंजना लुचिंगदुना कंपटीशन असिदा खियोन सागै मांगखिबा हाइबा ड्रामा असि यावना अतै जगोय सिंसु उतुना सरुक यागनी हाइदी Recent High Secondary School की ओइबा MCU यूनिट अमा हांगदोक्रे यूनिट असिगी प्रेसिडेंट ओइना सगोसेम जॉन जनरल सेक्रेटरी ओइना ngangbam इराबती खनख्रे MCU हेडक्वार्टर की कोऑर्डिनेशन एंड नेटवर्किंग सेक्रेटरी सोयबम अनिल अमदी MCU इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कमिटी का पुल्लगा हौजिक फावदा MCU ब्रांच निपान अमसुंग यूनिट तरा हांगदोक्रे हाइरी हौजिक सानबगी पाव ngasi sanabagi pauda mamang chahi ki winners cup ke winner amadi runners up takiba chahi asida nauna state league ta saru yariba young physics union lalambung amadi FC Jalan Sarahis mai pakre All Manipur Football Association asinduna Imphal gi mapal kangjebungda kumukcham ingocha singa memorial trust na sponsor tawduna team tara nithuna saru yaduna chathariba tara suba Manipur state league ki ngasi sanakhiba ahanba match da young physics union lalambungna nisa thangmebambu goal ani sinoda maithiba pk Young Physics Union lalambung ge goal ani adu El Bharat amadi M Ravi Chandrana match ki kuntra tare suba amadi humbra mapan suba minute chanke match asida nisa thangmaiban gi sanaroi El Johnson da referee na yellow card piduna warning tauke ani suba match da football club Jalan Sarahis na SSU singjabebu goal amasinoda maithiba pk football club Jalan Sarahis ki mai papagi goal adu Saikho Hau Tuboina apiba matamgi ahapa minute amada chanke match asida SSU singjamai gi sanaroi MD Sidur Rahman TS Roshan amadi FG Jalan gi T Nelson Com Patrick Kameda referee na unsporting behavior gi damak yellow card piduna warning tauke hayang ahanba match da dipan super round ge aroba match oina Neroka FC sangafam amadi USA khuraiga sanagani ani super match da mapan super round ge ahanba match oina Manipur Police Sports Club amadi Jomi Football Club Churachampur ga sanagani All Manipur Football Association asinduna chathariba kunsuba Winners Cup for Men gi ngasi Sriti FC Chandel gi home ground oina Liwa Sarai ground Chandel da sanakibada YOSC Khurai Imphal East District Football Association goal ohum janaduna draw chakre YOSC Khurai gi goal ohumadu HA winner Waichui Pai Kasum amadi KS Tondon bana chanke Sriti Chandel gi goal ohum aduna SS Alfred के ngamsa amadi selmin thangna chanke hayang hisu Thobal Football Association ge home ground oina Tawama High Secondary home ground oina Thobal da JSYC Sadahis ka sanagani Imphal East District Football Association asinduna abagram khetrigrau da Tim Tarama Thone Saru Yaduna Chathariba Moirangthem Ibobi Memorial First Division Football League ngasi sanakhiba ahanba match da UDO ahengangna TYWO Takhelbu goal ahum amada maithiba PK UDO ahengangi goal ahum adu Daction Sanatomba amade Stelina Chanke TYWO Takhelgi amatangarbu goal adu UDO ahengangi Sanaroi Norena on goal oina Chanke Ani suba match ki sanakibada Star Club Moirang Kampuna MSGAU hata golapati bu goal ahum amada maithiba pikre Star Club Moirang Kampugi mai papogi goal ahum adu SR
Kaga Analna goal ani chanki atopa goal aduna tis ngauthoi na chanki MSGAU Hatagolabati gi amatangar goal adu Wungshu Mina chanki District Football Association Thawal na sinduna Charangpat Polo Ground da team tara mangana group ani thong na khaidok tuna chathariba second division football tournament ki ngasi sanakeba match ta HKKSA Hauka Kiamna ELYC Heropu goal ama sinoda amadi anisuba match ki sanakeba da ELYSA Faudelna HYO Heropu goal ahum amada mathiba PK District Sports Association Bisnupur na sinduna Bisnupur Mini Stadium da team tarung na saruyaduna chathariba first Arubam Iboton Memorial third division ge football league ngasi sanakiba match ta KSGA Quaxify na VFC Bisnupur goal taruk shino da mathiba PK association asina sinduna ground asida chathariba first division football league match ta LCYW Nungsai Chiruna YAC Bisnupur goal mari sino da mathiba PK Klasa Kangkut Kainona Gopal Dev Kangkut Ya School Bu Maithiba Piduna Humfusuba Sir Churachan Open Kang Tournament ki semi final changkre Manipur Kang Association gi miyeng makada ibudok Moirang Popa Kang Development Association asinduna mamang thagi tang kuntaruk tagi Kangkut tarahumdoi na saru yaduna Kawa Lefrakpam Lekai ibudok Moirang Popa Sanglen Community Hall da chatharakiba tournament asigi ngasi sanakiba humsuba quarter final match ki da Klasa Kangkut Kainona Gopal Dev Kangkut Bu School Bu Panjal Kunitoi Taratarita Maithiba Piduna semi final changki bani hayang aroiba marisuba quarter final match ta NNK Kangkut Nambol amadi PCC Kangkut Mayai Koibiga sanagani Chess Sanaroi Yankai ka tarung na saru yaduna Chess Club New Thumbuthong da chathariba ahum suba state level open chess tournament ki ngasi ahum suba amadi marisuba round gi sanakibada Y Dhanabir K Sanjoy N Bangkim point mari fangduna chali Shakespeare L.E. Sachikanta S. Jiten K.M. Singha N. Pari N. Chayo Henba A. Hari Mohan D. Manikanta Y. Naucha A. Fallen with Irom point ahum pangkre Nupi Sanaroi Humfuyauna Puna Sanaroi Chamaga Marifu Nipan na saruya duna GM College Campus Taleba Association Asigi Indo Stadium da Manipur Table Tennis Association Asinduna Chathariba Kontra Taresuba State Amadi Inter District Table Tennis Championship ke Youth Boys Singles League ta Imphal West ki S Subasna District Asigi M Astin Bu Shed Ahum Sino da Imphal West ki Kenauna Thawal ge W Lanthoiba Bu Shed Ahum Amada Imphal West ki K Rohina District Asigi KH Johnny Bu set ahum sinoda Imphal West ki K Benit na Thawbal gi A 3D Bu set ahum sinoda Imphal West ki K Banta Kumar na Thawbal gi W Johnny Bu set ahum amada Maithiba PK Youth Girls Singles League ki sanakibada I Monalisa na Imphal West ki M Bindia Bu set ahum amada Maithiba PK Cadet Boys team gi sanakibada sanakibagi aroiba match ta Imphal East TA na Imphal West Bu set ahum anida Maithiba PK Sub Junior Boys Team ge aroiba match ta Imphal West Team bina Imphal East Team A bu set ahum sinoda Maithiba PK Sub Junior Girls Team ge final da Thawbal na Imphal East Team A bu Maithiba PK Men's Team ge sanakiba aroiba match ta AZ Department na Manipur Police Sports Club bu set ahum amada Maithiba Piduna winner oikre Athletic Association of Manipur sinduna Khumalapak Men's Stadium da hayengdagi kuntramari suba Athletic Championship pangtholagani hairi Manipur Master Athletic Association asinduna tha asigi tangkulumdoi amadi kunmari da pangthokani toromba kuntramanga suba Manipur Master Athletic Meet khudongcha da bakharadagi mathang thagi amadi ani da pangtholagani haina association asina thatorpa cherol amana khangalakli Manipur Amateur Bodybuilder Association Mabana Thadorpa Cherol amagi matung ina tha asigi tang kumanga da Imphal gi GM Hall da taruk suba Mr Kanglaipak amadi ahum suba Miss Kanglaipak Bodybuilding Championship pangtholagani saruk yagadaba sanaroi sina numit asigi pung 8 ga minute kuntra chapa matam da organizing committee da report tawgadabani championship asida saruk yagadaba sanaroi singi height checking hayang ayuk pung nipan tabada Sagolban Nepra Menjo Pukri Mapal Community Hall da pangtholagani Akupa Marol Association asidagi khanglaba yagani hairi ngasi nomugeba ingasai pau pizari ICAR lamfer patagi phangba pau metung ina ngasi khwaidagi saba asi degree Celsius 9.5 ni khwaidagi ingwana degree Celsius 13 ni nungshite yaboy isimani chang ayukta chada marifu mapan nungtildana chada marfudra 3 ni nungjugi chang millimeter 0 ni Lesla kudabaro iba paumukana pizari. Thabak shubagi hainabi leitabana wagi kanaba papung pana lobang amdabani haina Industry Minister Govindas Kothawjamna phongdokre.
हंदक पांथोकदरिबा संगाई फेस्टिवल असिदा दरकार ओइबा थबक थोरम सिंगी टेंडर तौबदा नियम चुमदबा यावरे हाइदे अमदी नवंबर कुमाथोइदा पांथोकदरिबा थोंजु अमदी थांगवेबन असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की बाय इलेक्शन की वोट खोमबगी थबक खंखनरले ISTV न पिजबा पाउ मता सिंजरी मियं ताबिरु सिबो मुकाना खुंजरी